Hello gagayam na imbag nga orasyo. Kumusta kayo manan? Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Ilyang, saan napod no anagan ti intay drama ita. Ngam sakbay na, hello mampay ka ni Evangeline Garbin, dita Abu Dhabi. Ni Flor de Lisa gagasa kan amin nakabagyan na dita naggasikan kan ni Mila Luga dita Singapore. Kastiman ti ko na ni Kabsat Ilyang. Dirman ang biyanang. Agpada kaming agpenpensyon iti asawak. Aminaduak, at dalas-lastog wenno palpalang guadming agasawa. At daornong mi iti bangko, kat adda nagsaritaan ming agasawa apangusaran mi iti dayta. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Ilang bakay, mano ka di amin ay tayo ornong ta ije bangko? Ay na, Rosita, di na magmuman di kalmanan. Ita damagam manan. Ha? Dagulit ka mo ala kayan. Madanagan ngamin bakay. Ang mga numabangkrab di bangkaw. Sa pay dakkel tinaidulin ta kwarta ijay. Ang mga numasayang di kwarta ta nakadulay. Saan mo siguro? Di mo laan mo Makapadana ka talaga. Iyak maiturturugan at panunutan dahi ta. Isot ti pakapuy-puyatak. Kahit, kanya nga raw ti pamayan tangay iti urnong ta akwarta. Yapay no usarintan bakay. Pagpatakdir ta iti dakil abalay ta. Anya? Ananun tangay ti dakil abalay, kaada nga rodon balay ta. Kaya kung aron ti dakil abalay bakay, basik kindaanin ti balay ta. Kahit, kasi doon to ngayon tiyag na ti tuy balay ta. Kaada mo tin babalay dagiti anak ta. Ay na, pagbalayan to dagiti dingwin ta Anya? Alan bakit? Agi patakdirtan iti balay ta. Tay nakadakilaw na. Tapno data ti kadakilan ti balay diti lugar tayo. Umdas di kwartata tadakil ti urnong ta. Sa bagay, adamo puntom lakay. Bakit akaon? Lakay kamutan. Sumagmamanula atawanan ti panagbiag ta dito ilubong. Iso nga enjoyin ta ati urnong ta. Wala, nagrigrigatan talay dya kwartata. Mano atawan nga inururnong talay dya. Iti saan tapay ang nagretiro iti trabaho ta. Sa nainayon pa tay inted da akwartata edi nagretiro tan lakay. Huwag nga raw, kitno bilang maibos na dya. Awan problema, kaagpin-pensyon ta mga agpadpada. Umaki di Alang garo, planuan tante panagpatakder tayo ti balay ta. Tapnomal pa sa dagaws. Ay na, napintasan ti balay yun, nanang, tatang. Saanan ang masapul ang ma-renovate? Saan may apa-renovate? Kastoy na lay tuyan. Mangipatakder kami iti sa bali abalay di taabay na. Anya? Ananwan yung iti ado abalay? Sagay sa kayo. Saan? Pagbalayan dagiti aso kan pusa, to'y daan na balay. Jay kami to kabarbaraw, abalay. Anya? Ay nagsaysayang kay iti kwarta. Imbis nga ginjoy kayo. Agpa-share kayo kasjay. Inkay shopping. Gumatang kayo iti agkakapinta sa kagawaan nyo. Baybayan yun tabalay. Napintas mo ti balay yun. Kaya mingarog mo ti dakil abalay anak ko. Ananwan nyo ay atidak kalabalay. Katdudwa kay mga agnaad. Ay basta, noon niya ti kayat may. Isuti aramidon may. Kat awan makalapod kada ka may. Kwartami mo ti aramaton may. Isu nga awan, ti sino man na makibiyang iti panggading may. Ha? Huwag ka raon. Nagbannog ang may taramatin mi akwarta. Saan mi adinawat na dyan? Nakasukat kan, Rosita. Intan aldawan. Nakalukata, hindi bangkaw. Intangarulan. Agora ka. Eh, Apay, anagbasit tabag mo nga eh.
Umanay nga ron dita, ti iruwarta kwarta. Maday ko bag dito. Isuntaw ti pangikanta iti kwarta. Anya, agar aramid ka ba bakitan? Di pa higit makitkitan ti kargahan na kwarta. Intun kwan sinipdo da. Saan? Tadi kulor ti ikubag. Kan pagruta pag ti dua nga ikubag. Mas delikadaw no itibag ti pangikantay ti kwarta lakay. May mayat iti ikubag. Takas la gagangay la ti kargana no kwa. Sanaya dagiti bag ti sipsiputan, dagiti manipdot. Awampay na po utak kasi nipdot da nga ikubag. So masapaw ngagbalintamot wais lakay. Malala, mabantan. No kasta, nagpagatang na ng kantatang iti materyales, bakit? Wan nga rod lakay. Ay, ipapilit damot ti kayat da. Di tayong kontrahan ida. Tamang ano isuman ti pagsaksakit ang tinakamdan karon. Baybayan tayo. Ay, masayangan naklang iti kwartada lakay. Imbes nga ginjoy da kumata bakit kan lakay dan. Sa bali matitrip da. Sana bali, damot pa kausaran ti kwartada. Adda pa kakitkitaan da. Sana mapukaw. Un ang manumula atawan apag numaranda day jay ngay. Tabakit kan lakay da ka nga rudan. Narigat akong kontraan dagiti dadakkel mo bakit? Iso baybayan tayo. Sapay no mapagura da. Kat mabayag adida makisarita. Nga uray masabat mo ida iti daldalan. Ay, sa bagay matkit di Apay, anya ti patakdaryaw kabagays. Ay ka balay ka bagay. Anya kumangay. Akim balay ngay. Adama balay yawn. Kan adama babalay dagiti anak yawn. Nagdadakkel pa dagiti babalay da. Ay ka balay may akan nila kay. Nauma kami ni ti balay may. Kaya may ti sa bali a balay. Anya, Kaya't mimot apadasan ti agbalay ti dakkel. Habang si bibiyag kami pa'y kanila kay. ay na, nagpintas lang nga ron ti balay yawn kabagays. Basit nga raw. Kaya amitay dakkel a balay kabagay. Ay, ited mo nga ron kanya akong tidaan na balay yaw kabagays. Tabasit jay balay ko. Kan sisimla ang tididing na. Ay, sana kabagay. Tawan pagyanan dagiti dingun may. Ha? No kasta, dingwan tagyan itidaan na balayaw kabagays. Wan! Amumag nga do ti dingun may. Kasi danoan pag naudanda. May mayap mo laang napintas ti pag naudanda. At least, nalawlawang ti sigaw da balay da. Anyan, nagswerte ka dagita dingwan yawn, ta dadakkel a balay da kabagays. Ay ka talaga kasta kabagay. Adamod babalay dagiti kakaanak kamaon. Iso dagiti la dingwin may ti pag naudun may iti daan na balay may. Aya, May kantumang kiidiyag dalaws no masagom taw kabagay. Tangdanan ka. Talusam ti agbali na balay dagiti dingwin may intun malpas ti patakder mi abalay may wine. may kawan lata kabagays. Day talagayam. Mano nga istures ti impagami ti karpintero, rusitaw. Talaw bakit? Umanay nga tati, kwartata. Amagan kurang lakay. Uray 2 stories la siguron. May maya do 3 stories. Tasalas ti umuna akadsaran. Kusina ti may kadwa akadsaran. Kan silid ti may kaalaw. Sa bagay, mabalay. Agam, ay, umdas nga ta, ti kwartata lakay. Umanay. Impa-estimate ko nga raw kay umanay di kwartata. Anusan ka pala ti agtipid basit iti makan. Tapnosan amabitin ti kwartata. Lalala, kawa na. Si Kamala ti narawot iti karnikal.
Ano siya, kuray itlog ngayon na daw, awan problema. Si Kamala tinapilay iti masida. Saan itan? Tada ti paggagastusan ta. Nalang araw. Aginut ta, tapno makabalay ta, iti dakkel. Lakay, nakagawa kaon. Mabisina ko na. Itay-pay lang urayat di palangayab mo kanya abangan. Alas 10 itagsaba. Ngam, di tapay lang nabiga. Talaga ngayong gagarak tinaglutaw, iti maladaw. Tapno makatipid talakay. Pamigat, kan, panggal daw day tuya na pananganta. Di mo nagtip-tipid talakay. Imbe sa mamitlaw ti pananganta, ti may sangal daw. Mamidwa pa'y laang. Tapno malpas, ti ipapaaramid ta abalay ta. Ano santan? Uray ta, italaday ta wilakay. Numalpas ti balay ta. Agpapastan tumanag na mangan iti unlimited. Nana Ilyang, alaang daktumot nga ro da babaunon niya, inton malpas ti balayaw. Ay kahit mabalin lataki kay. Apay, awan trabaho itaya. Nawan nga rod nana, istambaya kita. Iso nga alaang dakto katulong yawan niya. Ikaw ang lataki kay. Rayam nga raw da malpas ti balay may tayaban kan raw. Ay, wala na. Talaga akasapulan yun ti babaw na, numalpas ti balayaw. Tadi yun to kabailan na dalusahan. Tanay, kita niyaw. Nagdakkelao na yan. Nakita mo, jay patpatakdirdanan ng kintatang abalay da bakay. Wen, nagdakkel. 3 stories sa amoy kanon day jay. No pangananwan da nga ta iti dakkel abalay Kawamot ka balay da. Ay, talaga sana maikat ti kinapalangguad da no daduma. Naimbaglakit din ata sa nakatimawi di tikas di nga ugali da. Mala, pagbigyan tayong tabakit kin lakay da. May mayatin di kas jay. Ngam ti ibisyo da ti kwartada. Bakit? Ay, nasakitan ti saka kabagbag na bakit. Ay kauray siya ka. Anday. Nangrunakit nagdagsan ti imutra. Ang maganos ta. Tapno makatipid ta. Miso pa'y ngamin ti pagarkilatay ti tricycle. Ornongon ta kidya pangnayaw ni ti may gatang iti materialis lakay. Ay, siya pa'y daw. Ado pa'y ti paggastusan iti may patpatak. Tarabalay ta. Agi na natawan ba bakit? Ah, Nabandugak. nagtugaw ta pa'y lang araw ti tawiting shed. Nagdirigat gaya man tagi patak dari dakila balay. No kaano abim makay kinlim makay ta. Isumay ti panagtipid tayo ti kastaunay. Ay ka, ganos ta. Tapno malpas ti balay ta. Naimbag tulan no malpas ti pagkastusan ta. Uray, ako'y tantumanay ni Jay paraagan ta. Siya pa'y adupay tinaskin ang magata nga materyales. Kagudwa pa'y la dyan alpas. Kurang samay ti urnong tan. Anya? Ay, kunak man no kunam nga umanay. Kasta magamain kimbaga ti karipintero. Ngam di na magayam inraman at tinutal ti bayad ti trabahador. Sapay nagaduda at trabahador. Anya? Ay, kahit kasanong garudon nga ilakay. Kapilitan na may sarding ti balay no kas kasano. Ay, anya? Ay, saan? Saan na mabalain? Masapo lamalpas day. Kababain no may sardang. Siyempre, ibagan to dagiti tao. Kundi balay tayo tidakal. Nga may sardang mulagayam. Kahit pangalaan ta kung mga rod nga iti kwarta. Umutang ta kadagitan nakta. Rasan? Dada na dilawan daan umutang ta kadakwada lakay. Aglunak, ilimod ta ti panaglun ko.
Di tayo bagbaga nga utang ti daduma na gasto si ti balay ta. Ibaga ta akas, amen. Kay, nakalunkan ba kay? Wan lakay. Ay, nariga bagayam ti agbalay ti dakkel. May pasubo na tao nga umutang. Siya pa'y adamanin intag te karpintiro alistaan ti magatang. Ay kagatangan ta alakay. Adamot tayo na utang ko a kwarta. Kat, kumustan ti balay yo, nanang? Nalpasan. Wan, dandanain. Nagdakkel di balay yo. Naibusan na ti urnong yo. Ta sigurado adakkel ti nagastos yo ijay. Una, nangam di balay. Takap-kap na kan mi bay. Ay na, nagastos tagpaarami di ti balay, nanang. Nangrunan no kas ti kadakkel. Talupay mo nga runakad sa aran. Tirigat yun ngay amang dalo si Jay numalpas. Ay, awan problema dita. Di importante, malpas. Wa magkidi ah. Sige, tani, aldawad. Mapana kaun. Papanan nyo aya. Mapana ki Jay Ilya. Kape magmag na kayo ngay. Aglugan kayo ah. Diyanan, tanangin na ti arkila ti tricycle. Magmag na aklatan. Kan, exercise pa'y. Bakit? Nakita ko ni tatang iti agsapa. Gimatang iti sardinas. Kun nagugot iti ugot ti kamuti jadalan. Di mo't saan dang agsidsida iti sardinas ide. Ay, kapilitan itan tamok nga agtip-tipid dagi Jay. Amok ti Estelda nanang kantatang. Di dala kayat nga ipadlaw nga maamok ka mabitbitinan ti kwartada. Isong agtip-tipid da. Kitaam nagpaili da ka magmagnada. Ibagbagata lang nga exercise. Nga mamuklatan nga agtip-tipid da lakay. Nagdakil mga minjay patpatakder da balay da. Nagastos da jay ah. Ay, wen nga rod ah. Dahito'y tupay basit abalay ta ka nagastos. Adu ti nagastos ta dito'y idi. Dahito'y tulak nakadakdak kalabalayan. Nakitak di balay da. Don danimot malpasen. Adu pa'y di magatang ija. Awan pa'y tiles ken bubidana. Ururaya nga ron no bumulod dahi ti kwarta nga mawamot. Adu siguro ati kwartada ba kayo? Ilyang bakay. At damaning gatangin ta. Tiles kin pang bubida. Sapay na ibusan, tinutang ko a kwarta. Kay, kasanaw, ipasardeng tapay lang, ti pandakaramid ti balay. Ay, saan? Sakayat nga baga ti taaw, na bitin ti kwarta ra. Ipatuloy talat-talat kay. Kay pangalaan ta nga rod nga iti kwarta. Awanan, naibusan ti urnong ta. Magsapulak man na iti paglunak. Adaw ti paglunan dita. Sa nabalay ta damot tay pensyon ta pagbayad ta. When may kindi ah. Nalang araw, aglun ka manin. Bakit? Kamaudyanan na. Nalpas mo't lagan ti balay taros ito. Hey, when garod bakit? Datan ti kadakkilan ti balay na dito lugar tayaw. 3 stories ko lang man. Huwag nga raw. Nagpintas pa'y ti disinyo na. Iso na lang ta. Tiwangwang may tiunag. Kurang tay ti gamit ilang. Puro daan na iti gamit ta iti sigod abalay ta. Alangan na pagkatin ta pa'y lalagi dyan. Ay, saan? Saan? Ipadawatan! Gumatang ta, iti baraw. Kay pangalaan ta iti gatang tangay. Kit nagadupay lati utang ta. Ay utangin tamadin dam amaw nga agpapautang iti appliances. Hulugan ta iti binulan lakay. Anya nga ikabagis ilyang. Umaya ko ni Jebalayaw. Ay, aguray ka pa ikabagay. Ayaban kantaw no kasapulak ti kadua.
Kabailan mi paimot nga agasawa ti agtrabaho ijay balay. Ay, kunak no alaan na ko nakatulong yo kabagis. Ninamnamak pa'y mart. Ang mala, sana baling arudain. Pasensya kan kabagis. Ngam saan mi paya kasapulan ti katulong ita. Ilyang! Woo! Ilyang! Ayan mo! Adak dito third floor! Dito si Litra! Abay aya! Ayan mo aya, Mike! Adak, dito yung first floor! Umay ka ba taday paramin kuking ka? May nay na! Sikati na kasapulan na! Di sikati umay dito third floor! Darasan! Daisan! Masado takla nga bumaba! Dayang, makabandog mo ti umuli dito third floor ba kay nagsakit ti saka kinsikay nga umuli. Iso nga raw na masado ta ka bumaba. Tama ka banog ti umulay. Ay, nariga gayam ti dakila balay ba kay makabandog mo ti umuli kay umulaw. Yalistan siya ti kwarto ta di first floor. Chika, alam ti may sa kudsun ni Jay. Kun taypungan, kun ulus mau. Ta maturog kay Jay no kaya mau. Hey, mandak mo ta. Mabuti nga no may siya. Dili. Dagbus-busin na amo tao. Ha? Tay sa mo agsingir iti utang ko daytan. Ay, aglabon talaga. Ah. Ay, awan pa'y pagbayad ta. Ay. Una yung tigas taon. No agpensyon ta. Diretso mo't iti utang ta. Awan pa'y mabati a kwarta ta. Sana balay. Tanapintasan to'y balay ta. Ay, Rositaw. Anyat mapaspasabakan kan. Apay nga, agduling-duling ka kan. Ay, kasla, agpatpatangkan ka maid. Ay, sus, mataki kan samatan, Rositaw. Maumay ka. Bagkatan ka. Titangay ka ni Jay Hospital. Agam, kasanugat agay. Nagngato ti agdan na pagnaan dito'y balay. Agparayat aklagain kadagiti karuba. Rositaw, apay gaya kasta kambutan. Di ka magsaon. Una yun ti kasta nagbambanagam, Rositaw. Agsaw ka, agkuti ka. Ay lumaban ka lakay, tanay, adaw ti utang ta. Masapol nga tinurong ta, amang bayad ka dagijay. Iso nga paimbag ka. Nayawid tayo ni tatang diti balay yun, nanang. Way nanakaw. Agam, inutilan ni tatang yaw. Gapaw iti pan nakatake na. Uwan nga rod, nanang. Ay, mangikabil tayo ton iti kama na ije baba. Tapno saan tayo amarigatan amang ipanmanan kan kwa na ije ospital, no bilang laeng. Ay, uwan nga raw nanakaw. Nangatunay dito third floor nga yan ti silid may. Ni, asino dagi ije agbusbusi na ije baba, nanang? Ay, andaman na dagiti umayag singera nakaw. Ha? Agsingiriti? Iti utang miyakan di tatang yaw. Nabitin nga ti kwarta mi iday. Isugay motang kamay itinayon ti kwarta may. Pinagaramid may dito'y balay. Anya? Nagdakal ti utang may anak kaw. Problema no ka sa nawa makabayad na kita. Nagrunagit. Ay, kastoy mo tayo ti sasaadan ti abayaw.
Nasyan dagiti anak mi kada kami, kat tinulungan ta kami ang makabayad iti utang mi. Kat kaasina, iniinot matlaan na bayadak dagiti utang mi, babaan ti tulong dagiti anak mi. Kat ita, inutil lat tatasawak, sana makakunail, iso asubsubwak tunggal mangan, bigusak kan aminan. Pasaray saan mi matlama usar ti second floor, kan third floor ti balay mi, tamabanugak nga umuli. Agbabawi ak ang nagipatakder iti dakkel abalay, nang runa ita tainutilan ti asawak. Alakastan, toy gayem mo no kabsat mo, ilyang. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan wano kapadasan ni Kabsat Ilyang. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose para ti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tagina kada kayo amin. Manang Biyanan! Naimbag nga orasyo papagayam, siyak ti pagayam yun ni Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang, kumusta kayo manan? Matutudong aldaw, isungagan anad tayo kumakanayon papagayam. Ti surat nga intay drama ita, kanibasa kat manipod kanipagayam tayo agardo, saan naapudpudno anagan. Ngabsakbay na, kablawan tayo pa'y ni Reyra Luciano Sr., ni Joanne Rovillos, ni Jazz de la Cruz. Kastoy man ti surat ni Pagayam Gardo, Dear Manang Biyanan, adda nasingpet amanugang ko, ta amin apangibaunak ken guana, mapan ket aramiden na. Adday di pasamak iti lugar me. Ti karuba me iti pagtarayan to istorya, apakay ramanan mi meten iti manugang ko. Rugyak ti agsalaysay. Sauro, bunagam tuman jay simento ijay sagut ti balay. Ipan mo ijay likaw. Uwan tatang. Ingkan tuman isilpo ijay hos ijay garden ka. Tapno masibugan ti mulak. Uwan tatang. Kaningkan tu pa'y magala iti rabongan niya. Tamakasit si Daan. Bangalaak nga tatang. Ne, ikating ka agbiro ka. Nagado ijay baker. Kadwan, tapno adda reserba. Nawatam? Uwan tatang. Tatagardo. Oh. Apay, kanya ti sang-sangitam nga imay dito'y balay isa, balasan ka. Kat na rabrabe eh. Niinang ko, itaray tayo kumain di hospital. Awan matimayat nga mang tulong kanya na takas ano kat nagadumat nga mente kalaban na idisan pa nga agsakit. Ay, nagrigat gayam ti awan gayam na. Awan mang tulong ka, no agkasapulan ka iti tulong. Isong aron nga da kayo ti inasidgak, tatata, na minsan sa lang nga nag-apa kayo idi kininang ko niya. Ah, ay wag, ay ngam nalipata kong dayjay. Ay ngam, haguray ka. Di mat inatrasan ang dagiti doktor ni Nanang Mau. Uwan tata, pinag-awid da kami idin, tako na da nga awan ng tinam na mapay ni inang ko nga agbyag. Agpilit mat nga itaray ko kanoy di hospital. Ay, kasta aya. Sige pagbigyan tayo ni Nanang Mau. Mabait lang arod, taawagak ti manugang ko. Taisaw ti mangitaray kin ni Nanang Mau. Sauro, lakay, agriin ka man. Sauro. Apay aya bagay. Imawag ni tatang. Ing kapagandaran di tricycle, itaray mo kano ni inang ni Isa isi ospital. Anya? Alang darasam ta emergency. Mabait lang arod, tagsukatak. Manong Sauro, agyan manak ititulong yo Awan anyaman na ading isan. Kat anyangay. Mabalin ko ka din ti agawin. Mabit lang manong tarumwarak man pay. Pakibantay mo kumapay lang na inang ko ito ka man na. Inakpay gatangan di ay pagpagatang ti doktor nga agas na.
Mabitak mat kay dilang si putam ataba ka ang sungab manan. Ibagam nga orayan na kanya manong sauro. Sige nakon. Awanin ti aramidan mi kan kanana. Iso ang mabalin yun ti agawid no kayat yun. Naagasa na kaon. Ha? Agkararag kayo laangan nana. Taawan imposible iti apo. Inaramid mi ngamin aminan akabaalan mi. Ay, mataya ka din talaga, doktora. Mano atawan ti tahaning tibiyag ka. Mano, doktora. Hello? Okay, coming. Excuse me, nana. Kasapulandak iji emergency room. Panawan kayo, pay. Ay, doktora, mabit lang. Doktora. Baybayan yun, inang. Dagulit kayo mat nga. Paulit-ulit mat tinamdamagan nyo kanya doktora. Iyak pa'y kaya ti matay isa. Iba kami siya doktor ko. Tapatid dugan na pa'y tibiyag ko. Sumagmamano kanulangan nga bulan ti panagbiagyo ito lubong. Anya ka mo dyan. Imbes nga ilimad mo kumamat na ita kanya. Iparupampay mo't kanya kamataya ko ni si Mabet. Ay, at nga kapsutak itikas na nga magmagam. Ayak pa dyan na ita. Abutak pa iti sa nga pulo at Aklunan tayo kadintigasat yun, nanang. Basta kayat ko pa'y dagbihan. Yak pa'y kayat ti matay. Iawit kayo kanon. Mantiyak, dito yak lang ospital. Agpagasat pa'y agawid ak tulaan no na imbaga kaun. Saan kayo nga ron kanong ag-imbagan tanakaron ti sakit yo. Awanan tinamnama. Ada! Basta agbiagak pa'y! Agbiagak pa'y! No kasta. Inyawid damit lang ti ina ni isang gardaw. Wan bakay, kasta ti imbaga jay manugang ta. Di na kano kaya ti agawid. Gam pinilit ni isang. Kaya't nakano ngamin ti magasan. Kasi mga roda. Namnamaan na pima na magasan pa'y. Saan mat nga rod ang maagasan na tadakkel ka nun tay bukol iti barana. Maudi ka nun nga stage da jay. Ay, kasi mga roda. Wan, iso nga inaktumad mang iti uray basikla at tulong. Tanay, awan mat mang tultulong kadakwada. Kasano ka nagaduma nga minti ka padaya bakit idi sampay ngagsakit. Man nakiapa mga minni di dayjay. Wan, ngamlipatin kumaan di na palabas. Tamasakit kat nga ruday. Siya tupay, inapanak idi dayjay. Ay ngam binaybay akon. Tulungak lata. Tabarang maalay-ayan basik tirikrik naan na. Kaasiman. Itaray na kayo ospital. Narasam, yak pa'y kayat ti matay. Awan kaduak nga mangitaray kada kayo di hospital, nanang. Rabin, awan matmayat nga mang tulong kada kayo. No talaga nga ipan yun nakatitulok yun, Kangasi yun, nanang. Yak pa'y kayat ti matay. Itaray na kayo ospital. Wanaw, kaya't mau tasitan to tiyo mo ng alalyak no mataya ka. Ay, sana inang. Ay, anya matan. Sige, mabait lang nga tawagak ni Tata Gardo. Taiso lang matimang tultulong kada tayo. Oh, tatang, da kayo matgayam. Sumrag kayo Ay sanay, pagandar mo ti tricycle mo. Tada itaray tayo sa ospital. Ha? Sino, tatang? Diya ina ni isang. Manan?
Alan, tamangan no anya ti mapasamak ken ko na. Imbagak at tricycle mo ti aramatan tayo. Iso adarasaw. At dayta, naitaray na ka manan dito'y ospital ka. Kumusta ti Riknam? Mayat manan. Sumarantak. Nodak dito'y ospital. Ha? Naimbag ako un kakakarto. No pumigsa. Ang tagay kanto. Aniya? Ay, Kasta ni inang ko, tata. Napigsa ti pakinakam na nga agimbag pay. Ngam talaga nga nakapsutan. Intento video kay gardaw. Ilibre kantaw. Basta gimbagak. Agitibol kanto iti chicks. Ala. Agpaimbag ka nga rod. Tano na imbag kaan. Agpartita ito iti kalday. Ay, pumisaak. Iti kasta ngay bagbagam kakakardaw. Ay, Ana nga, mabalingan ti agawin. Tawan mo ti aramidan mi kada kayo. Dumakla ang tibilyo dito ospital. No, agigyan kayo dito eh. Wan doktora, nayimpake kung dagiti kagawaan me. Agawit kami. Sobre laki. Hospital isang. Itulok yung aminan na, nanang. Tapno makaina na kayo. Itaray na. Hospital. Pagawitan da tayon tumadlaan dyan, doktor. No ipilit yung timapanijay. Agpiyagak pa. Yung taybilin ko kan kayo sa Inang! Nanang! Nanang ko! Rest in peace! Ipatpatakaw nay! Nasakit ti papatay mo nga may mayatan ti kasta tapnuhan kan nga agregat. Wanang kuliplipatan ti bilin mo, nanang! Intay makilamay, nanang. Tawan sa kano timang lamlamay iti ina ni isan. Nila kano isang timang lamlamay kan ko na. Ay kuwan na, kaasimot. Intaan di nga yun ni Isang. Wen, nanang. Nagrigat gayam ti matay nga adu ti kaapanaan niya. Awan gayam ti mang tanaw iti bangkay mo. Nusikan ti matay. Oh, nagpasulisita kiti abuloy. Daytoy tinasulisit isang. Alam mo, tanaimbag lang ay gatang mo iti masapsapol iti pannakalama iti inam. Agyaman na, tatagardo. Nakasingsing pat ka nga talaga. Managtulong ka nga lakay. Kanada pa iti insang pwed may akap kape. Asukar, gatas, kantin tinapay. Naimbag lang ay pasangom kadagiti umay makilamay. Kat, nay, ato matla dagiti umay makilamlamay. Kuwa, kasi na adamat duwa nga si Marong Kartadtay. Ngam 2 minutes da lang. May dala ang tinanawan ni nanang. Kalpasan na kat pimanaw dan. Ultimo dagiti kakabagyan mekat kagurada ngamin ni nanang ko. Anya? Ay ked, anya ti planaw. Kaano ti panangipunpun tayo iti inam. Urayan tayo pa, dagiti dado mga kakabagyan may iti sabali nga lugar. Nawan nga talagan kat, ipumpun tayo na, tata. Gardao, kita ti bangkay. Apay ngay akas la medyo na ipasikig. Wan, takasta ka no ti imbilin na kini isang nga anak na. Aniya? Kasta ka no ti bilin na sakbay amatay. Di na kaya ti maipadata. Aniya? Tapay ka nungay? Di na kano kaya't asangwan dagiti kalaban na amang tanaw iti bangkay na.
Na, adayamat kasta, natay nga rodan. Basta, baybayan tayo na. Mabutang med ngamin ni isang amang tubngar iti bilin ti inana, tamangan kanuno alalyaan na. Aniya? Tatagardo, ipumpon tayo ni nanang ko. Ay kituan Ano san tayo na? Ano san yun kinemang sauro ang abag katantilongon? Awan mat nga menti sa bali nga maayaban. Awan mat mayat nga makitinulong nga mang bagkat. Sige, awan problema dita. Mabait lang nga raw, tayabak ti manugang kao. Alasauro, pag tinulungan ta abagkatan tilungaon. Tanay, awan bayat amang pagkat takagura dati natay. Unay mo't dagita at taon. Uray kasano ko matigura da itinatay. Tumulong da kumamat Alagid din, agunay kan. Kabailan ta, tanakotong tinatay. Sige nga Rod. May isa, dua, talo. Ay na, nadagsang matgayam. Wan nga Rod. Nagdagsan tatang. Ay na, mautbalan sa konsaro. Natindag mo tilungon ng tatang. Ala, napakbunti bangkay. Huwag nga raw. Nay! Anyag ko yun, Nay! Ay Ala! Ay, napakbumata na nanang ko! ala, ako pumun ati inang ni isang. Tay sublimiti balay na saro. Anyamot ngamin ti kastoy. Awan pa'y tumulong mat. Alakit din, Sauro. Aramid mo ti magpagak. Takaasimay panapaklab itinaga. Anyamotan. Anya pa'y lat kukuam, Sauro. Agunay ka na. Wan, tatang. Ay, naimbag ta dato'y lugan nga nabulod yu, tatagardo. Wan gayem ko takin lugan. Imbag ta mo ni Manong Sauro gayang dag-drive. Wan ata insurok nga agmaneho. Ay na, may tabon ka nanang. Sabay ako mataawanan ti pakataktakan ti tabon mo. Ay, sus. Naplat magtiluganan. Kahit ada extra apilid. Awan, tatang. Ay, manaktak mat nga, mataktak tayo manan nga rod, Di ka matanagan ni isang, tadapay remedyo. Siyak ti makamo. Ay, Sauro, bumaba ka dita. Tamagmag na tayon. Bagkatan tayo manan tilungon ni inangkon? Nadagsain, amangan numapakbumanan. Kat anya nga ron ngay, ibati tayo ni nanang ko itoy. Sauro, ubaong timangkay. Anya kayo mutan, tatang. Aglablabos kayo. Saan agapaw anasing putak kada kayo? Apas pasurutak kada kayo. Kat ipaaramid yung mat amin kanya kaw. Nga uray saan mat arumrumban. Ha? Da kayo, ti mga ramid no kaya tiyaw. Grabe kayo mat akatugangan. Tagtagibas si tindak unay amanugang yaw. Saan mat akastaa? Saan mat arumbang dagita nga ipaparamid yaw? Apay nga akasta kayaw. Sauro, Hindi ta kayon. Makamu kayo dinan. Aglablabos kayong tatang. ha? Ala ka, nagpasugnod sana talaga ni Sauro. Saan ka nun na nagawawi DJ Balayda? Kahit awan mo timadi nga inaramid ko? Awan nga. Apay, ti kanayo na panangibabaon mo kan kwa na. Nasayaan nga ron ti kasday. Ha? Awan lagat, ibaon mo. Gaputan na singpot, abuswam mo tan, ti kinasingpot na. Kit, pasensya. Anya nga'y, tao ak matlaang nga agbitaw. Ingkasukunan, tayaywam. Saan nga minanasaya at tararamidam? Sana gaputan na singpot di tao, katabuswam matabaon-baunanan.
At damot rik na masakitan, kan mapunwan, lakay. Sinurot ko nga rod, ti manugang ko, iti lugar da, kat nagkidawak iti pasensya kan kuana. Idi damo di nakasarsarita, mismisuutan naklaang, ngam ayok matlaang, kat napakawanak. Kat nagawid matlaang, iti balay da. Kat ita, tsako na yan ibabaon, ti manugang ko, no kasapulan lang, sa kunto ibaon. Alakastan, ti pagayam mo, Gardo. Nasaya at matata nakapanunot ka matlaang pagayam Gardo. Wana, di tayo una abuswan, nagiti nasisingpet at tao. Tadamot pagpatinggaan ti pasensya. Adamat rik nada akas kada tayo. Iso narigat ti manggundaway. Kan mang tagibasit kadakwada. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Gardo. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring. Eli Palacio. And your nose para iti script kan drama ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyanang! Hello, papagayam! Kumusta kayo? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo basa, wano'y drama, kat manipod ka ni pagayam tayo, Lorna, saan naapudpud no anagan. Ngam sakbay na, hello mampay ka ni Melanie Gallardo, Renanti Quintero, ni Raquel Bachain from Florence Doctor, ni Mel Babakbak, Roberto Gilang dita, Paway, Ilocos Norte. Kastoy man ti surat ni pagayam Lorna. Dear Manang Biyanang, nagagat amapan makipurdiyan nila kay ko. Ngam adamadi nga estilo na. Tanagla daw asumrek sa inton malam sa paan na ti agawid. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Papanamlito, api ang nakabutas ka. Inak makiraap iti karuba. Bakit? Ha? Inayabanda ka? Saan? Mapanang na ta. Apay, masapol nga ayabanda ka. Kasta nga rudyag kakalugaran. Agtitinulong. Katnungay saan ka ang nakabudget iti pagpurdiya da? Ay sus, basta ikarudan tumot ati maldawak. Umaydan tumot aintun agparaep ta. Nay, ada ka matlitaw. Anyat gagaram. Umayak man makiraep, abaw. Aya, napandan na jay talon. Nasa padaan na pan. Ngam ko na mo dyan, nakuha pito dala nga grab. Binilang ko nga rod ida ka pito damin. Ay, maikawalo ka, abaw. Ay, kastaya. Nayunan nyo tagluto, abaw nga. Taado kami nga grab. Kaimasin nyo tagluto iti sidaan. Pay bulalo ko man, da. Ay, awan bulalo, may. Karne manok aja lutwak no madamdama. Ay, karnit manok man ay. Ala, mabalinday ta. Basta ilasin yung tutay bati ko lang kung dalam na ta sidak to abang wan. Pasensya ka alitaw. Ta awan pa'y maalam apurdiyam ita. Diyak ngamin ammo nga umay ka. Ayos lang, tata. Mabalin mo't nga umay kay tumutlaang agrae pinton agparaepak. Ta ison tibayad na. Ha? Ay wala. Mabalin lang tama. Kaano aya nga agparaeb ka? Baraw, inton umay alawas tata. Umay kay mga anak, nakagawa ka. Ala, umay kang baraw. Mangan tayo. Ay wala tata. Talaga mabisin na kong gay. Pakapong, inya pumambay. Kulang kumag.
Ngay, apay ngay, di ka pa'y nabsog litaw. Naminado ka na nagpongga. Ngam di ka pa'y nabsog. Mabisinak pa, bong. Nay na, ka nagmutay na batin na. Basitay na po yan na batin. Sana pa nag-emote ngam binilang ko ti pa nagpunggam ha. Namin 5 ka nagpunggay tin na po'y konsidahan. San matla na sayat nga dunay ti kanam. Ta amin na nalabas kat dakas. Apay, papapanantikan kanam si kalitaw. Apay, kasla di ka mabsog. Mala, tumakdar ka ditan, tasak magtimangan. Mabisina ka. Apay, manuti tangdan mo kanilito, anak ka. Apay, tangdan ang pailan. Ha? Apay ay nanang? Kanual dawan di may nakirap. Sa di pananganan, nagadutikin na. Kan di oras ti merienda, isuman ng tikadwan tikin na napansit kan juice. Nangyawid pa idi hotcake. Apay, saan pa'y lang at nga umdas dagi jayatang dan na anak ka. Wala. Bayan nyo. Sa nabalay ta, makanday dyan nanang. San anasaya at nga ipapaidam timakan? Wala nga malugi ka ano nilito ti ala matrabahador mo. Ala, baybayan yun. Jak to ayabanan numaminsan. Uray di mo ayaban ngam no ngay umay tumanan. Ay na, di mo tawawato nun. Makalugi ti kasjay. Papanamanan, Lito. Inak man makiburas iti pinya. Agpaburas ka nung kay da kumparik iti pinya ita. Inayabanda ka? Saan? Mapanak na ta. Tapno di damit kun ko na. Sapay kumparik dayjay. Ngam anyat orasan. Alas 10 san ita agsapa. Kasta ti oras ti panagintram. Ay na, nasapa pa'y dayta. Apag isunto apa nagmimirinda intun makasangpeta kay Anya, ay sus di ka lagbain. Di kan mapan. Di da kamot la inayaban. Ay na, saan nga uso dito lugar tayo dayta ayab-ayab? Basta nadamag mo, mapang ka. Agkakalugarang nga raw, dagtitinulong. Anya? Kun sanak ngagpatangdan. Ikarudan tua, no agpatrabaho akmay, bakay. Rabiin, Lito, maturog tan. Anyat sursuratam di ta kalendaryo aya. Tay na aldawak Innem amin apa utang ko. Isadyak tumanang danan iti agraab intun maminsan nabigat. Taadun ti pautang kong aldaw. Ay kat, no innam ti umay. Malpas iti may sang aldaw dayjay. Wala. Ta saan mo't nalawa ti talon tabakay? Asino ti umay? Jay talo akong pare. Ni Tata Isko, ken Daramon, ken Randy, ngagkabagis. Ala, maturog tangarudan, tarabiin. Unay katigas tang estylyon tata. Aldawan, sa kayla umay. Kasanungay amalpas ti raip mo kasta. Nagladaw kayo nga umay. Ay, pasensya kan litaw. Adlapay ngamin inaramig ko ijay balay itay. Diyak ko mga rod umayay. Inkarigata klata. Tapno di mo makungkuna. Sa payawan pa'y lang dagiti daddo mga grab. Ayaw. Kasanungay amalpas ti trabaho no kastoy. Sige, litaw. Tarugya akong ti agrab. Lorna, di mo gawin amin asidaan kinin na boy. Ha? Apay? Tip din tati ka ng dagiti nagraab. Ta naglaladaw da nga imay. Anya? Agasam, ada simrek iti alas 9. Ada simrek iti alas 10. Sa nagbubuntog da pa'y nagraab. Kat, sika, idinapan ka nakitrabaho kadakwada. Nasapa ka ay asimrek. Husto lang ti oras a panagintrada. Ta tinulad dala ang ti oras ti panagin intram. Iso adi ka kundi reklamo. Ta inaramid dala ang tikas iti inaramid mo, Lito. Anya? Kan amangan no nalipata mon. At tunggal adda papanam apakitrabahuan. Aduti ka nun.
Ken pasaray adda pay take out mo. Nga uray di damat imbaga nga ag-take out ka. Bakit? Iso nga glisi ka. Tagawag amin asidaan ken inna po. Ta sigurado anabisinanda nagtrabaho. Ay, awanin, bakit? Kinan mo ti marabutitan dagiti mulak apagay. Anya? Jak mo't sinuksok nalanay. Sayang pay. No kasta? Awan maapit ta litaw. Ang damat yung basait. Ay, sayang nga talaga, bakit? Kasano daytan ngay? Awan ka ng kapilitan agumatang ta iti bagasta. Gatuwa na. Sana bali. Tamakipurdiak langay. Tapno adda igatang ta iti bagasta. Umayak mamot makipurdi ang agdalos iti garden mo, tata. Ha? Ay, sanay. Adda na alak lito. Pasensya ka na. Adda upat nga umay agdalos. Taga kabangibang a barangay. Unay mo tikas tandata. Imbis asyak akalugaram, ti alaem agtrabaho. Saan? Tajay mo taga sa bali a barangay. Kay, depende iti kayat abarok. Awan pa nangisakit yo, iti kalugaran nyo. Naglawa mo't di minulaam itilaya, Alona. Wen man, manglito, tapnadan to apitag. Maruutan mo't na. Apay, di ka mang purdi, iti mang dalos iti dayday. Mang purdiya, tadyak ka ba na dalusan day dyan, awang kadwak, manglito. Alona, siya kong titangda ng magdalos. Ay, saan? Tadan natulag kong agdalos. Anya? Ikiti inayon nak mo tan tanay. Awan kwartamay. Kasapulak ti makipurdiya. Pasensya kan, manglito. Di ka kaya tapurdiyaan. Anya? Pasensya kan, Lorna, ha? No, saan min apurdiyaan nila kay mo? Takas di nga mintaramid na. Nagladaw asumrek, kan nagsapa nga agawid. Ay na, awan problema kanyak tata. Amok ti kas di nga style ti asawak. Iso asaan kayo ang mababalaw. Ay, agyaman akbalasan ko, ha? At ngamin ni style lakay mo ajak magustuhan. Tanukis sayak ti purdiya na. Ago nga, mat. Ala, sumapol kayo latan iti sabali at hangdanan nyo, tata. Syakid di tirumbang nga agkid daw iti pasensya para iti asawa. Paspasensyaan nyo lakuman nilito, tata. Awan asida kita tao. Pilpilyen da ti tangtangdanan da agdalos iti gardenda. Ay nalito, di mo mapabasol ida. Taadda karbangan damang pili no asino dagiti tangdanan da. Ken kasano nga addamang purdiya ken ka. Ket kastamot nga minti style mo. Nagladaw ka asumrek. Nalabas nga alas 9 asumrek ka. Sa kalpasan na, nagaduti ka nung iti aldaw. Kun pasaray agbalkot ka pa'y, nga uray di damat ibaga nga agbalkot ka. Kun no lunch break, nagatidog titurog mo. Nalabas ka nung alas 2 no agtrabaho ka. Sa umuna ka nga agawid iti malam. Awan pa'y alas 5 agawid kan. Asino nga'y timayat amangalakan ka no kasta ti aramid mo. Oh, uray sanda nga lang nagpurdiya. Abay, isudalat mabalay na pagkwartahan na ya. Adu dita! Agbalbaliw ka nga minen tapno alaan da kan. Ay, awan ti rumbang baliwak, taawan mo't madingar aramidag. Ibagbagak nga rod ti bidot mo. Saanan? No sandak ka kaya, nakarkaro pa'y ajak pagan ano dagita nga agpapapurdiya. Adu dita ti mabalin na pagkwartahan. San laday tapurpurdiya dita? Aglisi ka ba? Anya dita nakasako nga insangput mo. Layakin ubi da gito'y bakit? At dapat tugi alaok na. Nangalaam ka da kita. Kat di ka mat nagmula iti kakasta. Ay, amo. Mulak Basta ilakok dagito'y bakit? Ilakok no bigat. Sa paagto ti mapan aglako. Sa akto agmarket mo iti sidain ta.
Nangalaam kadagita ko na. Kit ijay umaa, at na sekreto nga umak. Di mo amaw, ang nagmulak ijay, tayo limod ko king ka. Anya? Ha? Imposible ah. Bayam, tayo pasyar kanto yung sekreto nga umak. Tapno makitam, bakit? Bakit? Basta ka nakadagos. Tay, at dagrasya ng insang put ko. Manok matdagita. Nangalaam. Ijay pupukan ti manok ko, Anya? At napupukan ti manok ko, adi mamo. Sekreto day jay apupukan. Inlimod ko ngayon ka. Tapno masurpresa ka. Oo, imposible daytan. Ay na, no di ka mamatay sa lag. Nan, tapartye kong timasa. Ipupok ko pa'y laing to ito. Kasi daing tantumalan numaminsan. Lito. Nanang, anyak si Dayaw. Dinengdeng. Adupay mo tinabate. Dumawatak man, uray basit laang. Ay ilak ama mo na di asawam. Adot na bate. Ay naadda si Dana nanang. Nagado di karnit manok asidaan na. Sinagpawan na iti papaya. Naimas magayam ti si Dayo. Si Dana laang ah. Nay, apay, nagapa kayaw? Saan nanang? Ngamjak kaya ti agsida iti nagtaod iti. Hay, Nagtaod itay. jak nga rod mo no nangal-alaan ni Lito kadagiti amanok. Kun uray tay papaya nga insagpaw na. Napanansamat pinurus iti mula ti kaaruba. Ay, una yun day dyan nga asawam. No din tumot makamulay ti sidaan na, tapno saan adyagal alay ti mula ti sabali tararamidan na. Jak amo kan kuana nanang. Tinsamot nga min makipurpur diya. Tawanin mayat ang mga lakan kuana nanang. No nagalas tumot nga min ti style na. Mangibabain ti estilo na. Nga rod kat itataawanin mga lamang purdiya kan kuana. Adda manen milagro nga aramidan nan. Nay, anya ngay dayta. Basta, jak kayatin abaliksan. Tamangi babain una yun, nanang. Bakit? Parti man dyan insang put ko apato. Pato, nangalaam. Ijay pupukan ti patok Agtal na ka man. Kaano pa yung addatarakan mo apato? Adda nga road. Sekreto taan ti pupuka. Tinakaw mo maninday, jayaan niya. Wan ay. Ngumday di nakipulpulong. Asawa na. Iso arumbang laak kalubam dar aramida. Kung nagtupay ka, husto ti atap ko. Iso ajak agsid sida kadagiti lut-lutuam, taamok at tinakaw mo. Di ka pilitan no di mo kayat. Ibusag Isardeng munti kastangar aramidam lito. Apay, di ka mabutang? Dakas nagtakaw. Kasano adyak agtakaw bakit? Kat didak mo't kayat apurdiyain. Iso da mo ilatin ang pwersa kanyak nagtakaw. Ay na, delikado tar aramidam lito. Isardeng No jak agtakaw. Awan lamutan talor na. Ito kumamat tilaglagi pam. Awan makaati pa kanyak. Iti kayat kong aramidan. Anya. Nukas na. Adda mapukpukaw amanok yaw, tata? Adalor na. Talo amanok. Patumat kanyak. Kandag itay mulak nga ubi. Adda ng kali. Kinura ni Mari Pilang. Adda ka no ng kamal iti fist panda. Pinatsanan da ka no. Naibusan ti kargana at tilapia. Malagip ko di insangpet ni Lito iti namin sa nakalman. Nagdadakkel at tilapia dagijay. Agpatulong tayon sa kin ni Kapitan. Madidaytoyan ang mapaspasamak dito lugar tayo. Sige, sumurutak kada kayo iti barangay hall numapan kayo. Taidarum tayo jay asawak, tata. Anyat kaya't mo asawan Lorna. Nakabulos na ito kaldeng. Saan ko at tinakaw? Day jayan da asawam. Inalan dagiti tanod. Wala nang. Akin kalding nga iti inukod namanan. Jak mo nanang. Ay naglablabasan ni Lito. Mangibabain una yan. Iso na saya at magtanatiliwdan.
Kaya tararamidan na nanang. Kat kasanon no maamuan na si katindang idarom kan kuana. Makaamuditan nanang. Bakit? Wala asim nga asawa. Kunak, no kakampi ka. Ngam traidor ka mag-ayam nga asawa. Sika mag-ayam tinagindarong kanyag. Wan, aklo nagtinaramid ko. Ngam para matlakan ka dayjay. Tapno isardeng mun ti madingar aramidem. Jaklem pagaro pa may turas na gayam kay darom nga asawa. Saan nga rod anasaya at aramidem? Sangwam tinagbasulam. Kat manipod ita. Aglinnipat tamatan. Agsinatan. Tadyak kayat tagtatakaw nga asawa. Saan ka di mat kasta ba kay? Hindi na mo sinana. Nyakabatan. No di mo kayat asinaan ka. Ipakitampay ti panagbaliw mo. Ti panagsingsingpet mo. Tapno maay-ayo akmanan. Kat mapakawan ka, lito. Sorry, bakit na? Promise. Di akong ulitin tinaramid ko. Agbalbaliw ako. Bakit? Kasta unay a panagsangsangit ti asawak a nagkidaw iti pamakawan. Ngam nagpakiputak baset. Jak inawat adagos tapno adda pagnakman na. Kat kaasi na di nan inulit ti inaramid na. Saan na nagtakaw? Kat no kasjay amapan makipurdiya, masapsapan asumrek. Alakastan, to'y pagayam mo, Lorna. Pagayam Lorna, husto laeng ti inaramid mo. Ti saan mo apan ang konsinte iti mading aramid ti asawa. Kasta ati pudno amang ipatpatag iti asawa. Di na itulok nga agaramid iti maikaniwas. Iso akablaawan ka. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Lorna. Dito'y darama tayo. Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para iti script kan drama ni Jenna Almoite. Diyos tagnina, kada kayo. Amin. Manang Biyana! Hello, papagayam! Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Siyak manan ni Manang Yabianang, amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak, ngayon kay panagbuy-buya, kan panagdengdengag, itaka nito. Ti surat ngayon tayo basak at manipod ka ni pagayam sa tor, saan napudpuno anagan. Ngamsakbay na hello mampay, ni Ma'am Florenda Kimpaoy, ni Ma'am Nati Agustin, Lardisabal Rufel, ni Ma'am Imelda Velasquez, ni Ma'am Noime Santos. Kastoy man ti surat ni pagayam sa tor. Dear Manang Biyanang, agpada kami iti kabsat ko ngagpenpensyon, kat dua kami laengen ngagkabkabbalay. Tagpada kami met anabaketan, ken nalakayan abaro. Ngam bayat ti panaglabas ti aldaw, dimteng ti jak ni namnama. Adda na kurso na da kabalasang, ket agtawan la iti nasurok abainte. Rogyak nga rod, ti agsalaysay. Agtulag ta kabagis sa tora. Anyat pagtulagan ta, Petra. Awan makias-asawa ken mangas asawa kadata. Ah! Agpadatan abaak. Isu akastoytan tapno awan lugay. Nay, apay ngagsanay ka nga isa tor. Ay, kuha nga men. Pampanunutak nga men anarigat ti awan kadwana. Nang runa no mauyo sentipigsa. Datati ang kadwa ka bagay. Apay, di na kayat akadwa kat agkapsat tamay. Sa balilat tamat tayo makuna nga asawa ko maa. Apay, iti kasta nga edad mau. Adapay lang nga ta mangayat ken ka sa taor. Lakay kan. Ay, di mo lang mo
Ano pa'y mula dagiti tumalya-talyaw kanyak kahit. Basta, jak kayat amang asawa ka. Ah! No anya titulagan, isaw ti matungpal kabages. Antay, napanan niyang kail. Kanayon samot nga awan dito balayaw. Ay, jak madam mo iti dayjay nga ulitag mo. Minala marumwar sa marabyan na sumangsangpay. Agin inom nga ta iti arak. Ano, kunayon mat nga insardeng nanta ginam iti arak. Insardeng na nabayagan. Ngam, jak ka amaw no sa dino ti papapanan na. Kuna namat amapan la ka no makiis-istorya ija plaza. Tsaka mo ano asino ti kais-istorya na ijay. Manang Petra, nakadwak asimbang pait. Ah, asino day tabalasang? Nililibait manang. Ngam lili ti birngas na. Nubya. Anya? Lili, hanay. Isaw ni Nanam Petra. Kapsat ko. Hello, Nana Petra. Agmano Ay, honey. Lili, hanay. Pasensya amla ko man ti kapsat ko, jak ninamnama akas dyan ti ipakita na ka. I'm sorry. Okay laang sa tour, honey. Ngam, api akas ti jarna. Di naksamot kaya taparakan ka. Saan? Kaya't naka. Ay, kwa. Adala siguro nakabatripan na. Iso akas jay. Iso apasensyakan, hanay. Wag. Anya, mutintikas jay ngayon pakitam itinubiyak. Ay, mang nobya ka? Iti pa'y adayong ubing ngam sika. Anya kumatidakas na itidaytag. Agin inayat kami magkanililay. Ken adda tulagan ta. Nga awan mga sawa ken makiasawa ka data. Agbaak taging gatinggana kasta titulagan ta. Pasensyakan manang. Agayata nga rod. Ken ay ayatan nakma nililay. Agin inayat kamay. Ay jakpatsyad. Amok tila ang pensyon mo ti kinayat dayja babae. Napintas ken ubing dayjay. No saan ka pensyonado? Imposible akayat nakadayjay. Kwartam laang ti kinamat na ken ka. Saan na pudno dayta, manang? Nasingpet ni Lilay. Saan aman ang gundaway? Siyempre, nasingpet ita. Gaminton agbaybayag. Rumwarton ti pudno nga ugali na. Rumwarto matlaang ti kinarupat kwarta dayjay. Ay, di mo matpagsawan iti kasta ni Lili, manang. Ta saan akas jay nubyak. Planok pa'y kit di ko man ngay kalay sa si kantaw ti mid of honor. Ay, jak kayat! No mga sawa ka, saan akas jay ka ubeng? Imposible nga ayayatan na ka dayjay. Agkasar kayo pa'y sakay to agdan na angkal. Kas jay ngamin ni Antiyo Apitra. Di na magkayat nga kasar kami kanililay. Anya? Apay ka no angkal? Ay, saan nga ron amamate nga ayatan nak nililay. Iso ayawid kulat tan tinubyak dito'y balay. Tapat check nga awanan ti maaramidan ni Antim Apitra no kasta ti aramidag. Oo na yun ni Auntie Petra. Amang ano umapal mo at iso adi na kaya ta mga sawa kayo. Hey, jak amaw ka anakan. Ti kaya nang amin. Agpada kami nga agbak, aginggat inggana. Kasano no maamuan dagiti dadakkel ni Lili nga agdandan na kayo matgaya man iti anak da. Dayta nga rutay. Di damot siguro basta maamuan. Taadayo ti lugar da Lili, di ti lugar tayo kaanakan. Kasarita yun ni Auntie Petra Ilawlawag yun, tapno maawatan na kayo, uncle. Hay na! Ay, makapasikurti kastoy. Sa anak, komportable no anda sa bali at tao dito'y balai. Anyat pakasikura maya, manang. Naganayas ti biyag ta, idi awan kadwata dito'y balay sa tor.
Ngam nagbalinin anariribok, idiin sangpet mo dito iti ubing anubyam. Anya ko mati problema kan kuha na aya, kan nagagatmay. Iso lang aruden ti para lutaw, para inaw, kan para laba ka dagiti kausta. Kanayon pa'y anadalos to'y balay, manipod adan ni Lili ditoy. Wen talalaan na pailaang tiriknam. Ngam sigurado nga inton agbayag, agbalinton atangsit day dya babae. Di mo kumamapadaksan ni Lili, ta saan akas ti ugali na manang. Dayta! Madipot dimteng day dya alili, isun ti bidaken kasator. Isulaangan ti husto. Awanan ti sirsirbik iti daytoy a pagtangan. Unwanted akon iti daytoy a balay. Awan sirsirbik iti daytoy a balay. Ay, manang, saan ba't Di kagsaw iti kasta, ta saan apod no ti bagbagam. Si kalatag pampanunot iti saan nasayaat. Ipanasakti na ramid mo sa tor. Ha! Magipanagdag ka talaga nasakit tinakam ko. Tadi mo tinongpal titulagan ta. Siya kung timang ilaba ka dagiti murang yu, ipagpetra. Saanan? Nagkrugit ti trabaho. Sinsinan labat ti aramid mo. Aday wanak, di nakasarsarita. Ha? Dudwatay lang arod dito'y balayan. Tainal daw arumwar ni Satur ang mapanagtrabaho. Ngam didak pa'y kasarita, ipag. Di ka man ipag nga ipag kanyak. Kaslapo ko kan, ipag ko namkat kanyakon. Idagaw mo ti atensyon ti kabsat ko kanyak. Kaslawa dan ti kabsat na idinimteng ka iti biyag na. Di kay agdanag. Tadyak mo't bukudan ti atensyon ti asawa. Napatag kayo lata iti asawak manang Petra. Atap yulaang dayta. Basta, agi mo na kalili. No apay nga minadimteng ka pailaang iti biyag ti kabsat ko Aglablabas ka na manang. Saan kumamat akas ta? Pasakitan mo lao na yan ni Lili. Talaga napatpatagan day jay aliling ngam siyak akabsat mo. Masisakit mo ti saan mo akadaraan ngam siyak mismo akabsat mo. Di ka makaaw-awat. No di ka makaanaws, aguli magkalaang manang. Di ka sumanaw. Tauray anyat ar-aramidam. Di nakmalapdan ang mga sawa. Agawid kami di lugar dalilay. Takasaritak dagiti dadakil na. Ikasar kaon tinubyak. Anya pa'y lang arod ti kukuan niyo ngay. Agkasar kayo na ta, nagdenden na kay magayaman. Ay, agyaman na. No kaya't nakapara iti anak yaw. Kat, kunamot nga agpenpensyon ka. Kunamot adin to agrigat ta anak may ti denam. Ay, Santo Apolos, nanang. Manut pensyon mo aya. Amangan mo't no tay pensyon mo la ti senior citizen ti pagkarkari mo. Ninanang mo't, masapul pa'y laadamagan nyo ayamot pati pensyon na. Di kay lagpain. Ako wana tapno ang mukmat. Kano nga glas-las tawg. Saan? Siyak ti makapanagnak. Takinuyog kun anang irwar iti pensyon na itinamindo agundaway. Aya! Manungay ti pensyon na anak ko. Ay, basta, di yun amon. Basta agpenpensyon, period. Nalang araw, pagsasaritaan tayo, ti kasaryaw. Nana Petra, maya matisisikawilan nyo dito istor ngagmirmirinda. Nay, si ka magayam tisay. Nakasurpan kayo pa inyo. Nagkiting mo dahi tanay. Wow ligs kay magayam. Ay, wen ay krasnak aya. Ninanamit, tila damdamagin na. Ay, ibagaam no krasnak. Taklunan ka adagusan tisoy. Mga asawa nga minan di kabsat ko. Iso ang makiasawa ak matan Nya? Iso na lang tawan mat pakiasawa ak. No kayat mo, si Kanti soy. Anya? Si Kati para igam iti pensyon ko no agasawa tantaon. Uray di ka agtrabaho, mabalin tagpinpensyonak. Ha? Ay nawan ko namon.
Amok tumat la mahilig ka iti senior. Kat no talaw dagiti senior citizen nga ex-maw. Manjakaw? Awang matipim maot ka dako ada? Saan kami compatible iti tunggal maysa? Ay sus, sabali ak nga agayat tisoy. Kunamsa. Ay sus, no agasawa tanton, di kanton agtrabahon. Agbalin kanto adon, tas si kanto ti mangigam iti pensyon kao. O nya, kaya't nakuno saan. Kumpormi Day, kadua mo ni Tisoy manang. Apay, anya yung paramid mo kan kuana. Awan, ingkuyog kon dito'y balay, tagayan ayat kamen. Ay da. Isu abayaw ko namkan kwa na. Taagbalinton abayaw mo ni Tisoy. Ay, saan ka di, Tisoy? Wan ko nam tay sumatyag paiso. Wambayaw! Kaano ti kasaryo ka ni Lily sa tor? Inton umay payla abulan manang. Apay? Ay, mabalenti makisingit. Makisingit nga. Makisingit Makigiddan kami matan nga agkasar. Double wedding tayaon. Anya? Tipid gastos. Tapno mamaminsan ti gastos. Apay, sigurado ka makiasawa kan? Kaya dayjay pa'y atisaw. Kasla sana mapagtalkan ti panagrup-rupa na. Nakarkaro mata sana mapagtalkan Genobiam Nasingpet ni Lilibet. Dayjay atisoy ti kasla langanin na. Kwartaan na kala dayjay. Ay na, Genobiam ti pangibagaam iti dayta sa tor. Saan akas ni Tisoy? Alan ag double wedding tayon kabagis tapno mamaminsan ti gastos. Jak abaw. Jak payla masumbatan dayta. Tamangan ki dino bawal. Agdamagak pay kadagiti babaket ken lalakay akalugaran tayaw. Hani, inak makitsenda. Kuyugan kan ahanay. Ay na, saanan? Mabanog ka laang. Sige. Ati pakitsindam. Gumatang kan tumutan iti lipstick kan pulbos mo, honey. Okay, thank you, honey. Paano kung hanay? Papanam, Tisoy? Hindi palengkay. Ada pagpagatang ka ni darling kaw. Ay, ipawit mo lang ka ni Tisoy yung tigatangam, honey. Tapno di kan rumwar. Ay na, di na mo tigatangan na. Kan kababain mo't Pero mo ka maglilay. Wan, usaram ka di dyan motorsiklom? Wine. Ay, makiang ka sa kon. Ay kawin na. Yung kalanin tahil mi ni darling kaw. Ta iso ti usaram lilay. Oh, rabiin. Awan payla ni Tisoy. Ay na, uray ni Lilay. Awampay. Nagbayagan na panakitsinda. Narabyan metain. Apay gaya di damat la sumangputan. Ay awagan man ni Tisoy. Jak maawagan. Nakaidap ti cellphone na. Anya? Ay, uray ni Lilay. Diya makuntak manang. Apay nga tangay. Ay na. Adan tay motor ni Tisoy. Ay, adan ni darling kao. Kadwa na nga tan ni Lilay. Ay, jak mo Awan bibiyang ko iti day dya alilay. Ay, agya manaktadakan. Pinagdanag nakhane. Hinap na panamta, narabiyang ka. Ay, unag paiso Tisoy, darling. Apay narabyan kayo asimang pait. Ay na, adda ngamin fireworks sa EJ Plaza. Nagbuya akbiit. Uray siya. Nagbuyak mo ata nagpintas mo di fireworks. Ay, mga kandarlain. Ada in-take out ko ka na. Tinay. Sige tayo nagpulas. Ay, mangan kamatan, honey. Ada yung take out ko akanam. Nanganak ngaminan ijarwar.
Inak magpulusan, tani, agat asok ti badok. Mangantan ka ba, guys? Wen, anya ngay mo day ta nabalkot akanam. Babit lang, Ay, pansit mat. Si Kangay. Nay, pansit met lang. Ay, agpada ti in-take out dagiti dua kananta ka ba, guys? Huwag nga raw. Agawid aki di lugar mi, honey. Anya, agbiyahe ka ka umadanin ti kasarta. Inton malpas ti kasarta at aduata nga agawid iti lugar yaw. Saan? Taada ka nunas ka na pirma ako na ninanang ko. May papansa iti tawidon mi adaga. Kasapulan dati pirma. Ay, kasta aya. Kaano nga ron ti panagsublim ngay. Inton may alawas ti kasarta, hani. Inton maminsan abigat, honey. Ang apay ngay nagadutin nalam abadom. Murang ko ti daduma dita. Laba aki di balay. Agbiyahe ka kunam, Tisoy. Papanam. Iti lugar da ikit ka. Nagkasardi ka sinsingaw. Siya ka no ti may nga abay. Ay, di nakisurot aya. Umayak mamay tapno makapasyara. Ay, kwa. Sublang kan tulagan, ha? Tayo nakpay tumulong nga garamid iti sapaw. Inton maminsan pengal daw ti kasar. Sige nga, Raud. Urayan ka, Ay, wonderline. Papanam sa tor. Ay mapaanak iti lugar dalilay. Diyak ngamin makontak ti silpon na. Kenay, umadanin ti kasar may. Ngam di mo ilagawi din. Uray ni Tisoy. Diyak matlama urayan nga agawid. Kuna na nga umay naksukunan idi na minsan akalman. Awan may. Malaala manang. Innakon, tanay. Aldawan. Ay, naimbag nga oras mo, nanang. Ha? Ay sos, lelay! Tisaw! Aglambang kayaw! Adan na isa taor! Anya di kunayo, nanang. Tisoy? Anda ni Tisoy dito balayaw. Ay nay, di na ko nawagan iti nanang sa tor. Tapanag kunak. Sana na matuloy ti kasaryo iti anak ko. Tapay nga'y, nanang. Sorry sa tor. Ngam nitisoy gayam ti ayat. Payan na aramid mo ti kastaw. Ay, siga Tisoy! Amom nga umadanin ti kasar mi ka nililay. Ang mapay nga'y nagaw mo kanyak. Lading itagtata. Da kami tiagin inayat ka nililay. Iso da kami tiagkasar. Awanan kayo itibain. Pakibagam tula ka ni Nana Petra ti amin ay. Mabuti nga ang pakita kang kuanam. Ay, awanan ka itibain. Saps! Di ka giskandalo dito. Isi ka sa tor ha. Tada ka dito nagtibalay ko. Ala, pumanaw kan. Awan mabalin mo, no di na kan kaya tanak ko. Kastalaan ni ayat. Awatan nyo, ti amin. Awan tinaramidak iti daydiak kanito manang biyanan. No di tinangaklon iti amin. Nasakit man nga maawan laban ko, tasaan kami pa'y matanagkasar kan ni Lile. Nagawidak nga rod analpay ti abagak, ket nagsansanoong kamilatan iti kabsat ko, gapoy tinapasaran me. Manipod di din awanan tinaki-boyfriend, kan naki-girlfriend kada kami, ket nagbakbaket kan naglaklakay kamin abaak. Alakastan, tuy pagayam mo sa tor. Ala, pagayam sa tor, talaga akastan ni ayat, at daragsak ken liday ama pasaran. Saan nga iti amin nagundaway kat naragsak ka makirelasyon, at dalat tamat tay mapasaram aliday sagpaminsan. Pagyaman nakting ka pa nagsurat pagayam sa tor. Buena papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan. Ni pagayam tayo asator, dito'y drama tayo. Manang
Biana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama, to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kan Diyos tagnina iti tunggal maysa.